pojedi malo dinje i jabuku. Pojedi se kaže sješ. Sješ, pazite, imate i tvrdi i meki znak, na kraju meki znak zato što je drugo lice jednine. Ovdje je doduše naredba, ali je tako. I kada je između korena, pamtite da pišete između korena i ovog predmetka, prefiksa, čuje se j, pišete tvrdi znak, dakle s, pa posle toga ješ, sješ, sješ. Pojedi malo dinje, sješ njemnoga. Dinja se na ruskom kaže dinja, ovako, i treba nam genitiv, sješ njemnoga čevo, sješ njemnoga dinji i jablaka. Jablaka je jabuka, pazite, srednji rod, na o, jabloko. Sješ njemnoga dinji i jablaka. Nisam mogla da odbijem, oni su tako dobri. Ja, nje. Ovdje pazite, Rusi koriste glagol moć, isto kao mi, za moći. Međutim, ako se nešto izvršava kao pojedinačna radnja, odnosno ako je svršen vid, onda se kaže smoć. Prema tome, ja nisam mogla da odbijem, na primjer u jednoj situaciji, jedan put nešto, ja nje smagla. Ja nje smagla, dakle dodajete s ispred. Ja nje smagla odbiti nešto, ne primiti nešto, to je atkazaca. Atkazaca. Ja nje smagla atkazaca. Liči kao naše otkazati, jel tako? Otkazati se, to je odbiti nešto. Ja nje smagla atkazaca. Oni su tako dobri. Они такие добрые. Они такие добрые. Я не смогла отказаться. Они такие добрые. Šta te boli? Što? I sada Rusi bukvalno neće da kažu što tibja balit, odnosno ne šta tebe boli, nego bukvalno šta kod tebe boli. Prema tome, što u tibja balit. Što u tibja balit? Stomak se kaže život. Život. Što u tibja balit? Život. Predložili su mi da idemo u pozorište. Predložili su mi, dakle meni su predložili, mnje predlažili da idemo u pozorište. Možemo da kažemo da su predložili otići u pozorište, pойти. Mnje predlažili pойти, poći, otići, jel tako? Mnje predlažili pойти u pozorište, v teatr. Mnje predlažili pойти v teatr. Dobro. Nataša mi je dala rusku knjigu. Nataša mnje dala ruskuju knjigu. Nataša mnje dala ruskuju knjigu. Nisam mogao da odbijem. Hajde sada da vidimo kako izgleda muški rod. Ja nje nisam mogao. Ja nje smog. Ovdje u ruskom, jel tako, nećemo imati ovo a, zato što je ovo a ovdje nepostojano a na kraju ovo o u ruskom jeziku znate da je l. Međutim, ovdje u ovom slučaju imamo glasovnu promjenu, teško izgovoriti ovo smogl na kraju, prema tome l se gubi. Dakle, da je ženski rod opet bi bilo smagla, a muški rod samo smog. Ja nje smog atkazaca. Ja nje smog atkazaca. Nisam mogao da odbijem. Sad jedna zanimljiva rečenica. Pojeo sam 2 banane, 3 pomoranđe i 4 dinje. Ja sjel, to znači ja sam pojeo, ja sjel 2 banane. Banana je na ruskom jeziku muškog roda, kaže se banan. Prema tome reći ćemo 2 banana. Ovdje pazite. Znači nije 2 banani, nego 2 banana, zato što je jedan banan. Ja sjel 2 banana. 3 pomoranđa se kaže apelsin. 3 apelsina. Vidite, dakle, kada je isto muški rod, isto je kao u srpskom, u smislu kada je 2, 3, 4, samo dodajete a na kraju. 2 banana, 3 apelsina i 4 se kaže 4 dinje. 4 dinji. 4 dinji. Znamo, je li tako, kad je kod nas e, kod njih je i. Ja sjel 2 banana, 3 apelsina i 4 dinji. Dakle, samo je dinja od svega ovoga ženski rod. Pazite, zato je kod nje nastavak i. Ovo kad je muški rod, 2, 3, 4, nastavak je a. 2 banana, 3 apelsina i 4 dinji.
Tanja je veoma pristojna devojčica. Tanja, очень. Pristojan se kaže vježljivi. Vježljivaja. Devojčica, djevačka. Tanja, очень vježljivaja djevačka. Zaboleo me je stomak odmah posle dinje. Ovdje opet setite se, treba da kažemo kod mene je zaboleo stomak. U меня заболел život. Odmah smo imali, to je srazu, poslije čего, poslije dinji. U меня заболел život, srazu poslije dinji. Devojčica mi je ponudila čašu vode. Djevačka ponudila, imali smo malo pre kao ponuditi, predložiti nešto. Predlažila mnje. Čaša se kaže stakan. Stakan vody. Девочка предложила мне стакан воды.